abadala uPG. Sakhuluma ngebudget Commanders Morning. Asikhulume ngeqala icorruption eqale yenzeka maku hambiswa ama list aya ku legislation. Legislature kwaba nabantu abangena ngo40,000 sibe nje straight kwava kwakhona even umuntu obebuya eKZN bangena eGauteng province ngoba bekhiphe imali kangakuthi kwakunama combat aye-2 ngakhumbulayo ayesebenzela umbutho one kwakuchairperson we province uCommander Pamkani bese bayilinye icomrade later seSoweto futhi eJohannesburg ayona enamavoti amaningi udlule kuRuling yaseTshwane iJoburg region but whereby uzothola ukuthi manje dominated yalapha eprovince nemali ziyakuphi ekuRuling asiqala lapho la kela khona ezindeni school sabontontoni 240 million 250 million kwathi okay makhomlo bona kunga sesisi seprovince iAsian machinery sicela sithenge into zeMK bakithi bobothenga imoto ezingama second hand ama-40 ngeso simele awucacise indaba le ezu-2 it was discovered a stolen car and ama-second hand one zithengwe le moto eziku-5 kwakhonjiswa umsholozi azange azirecognize because azimele azithule phela nawashawa intwabi asibambe lapho ngeso simele ubuqili ubuqili nobuqhophololo nobugebengu umsholozi wakufanele recognize ngoba wayebona indlela yokuclean imali phela uyazi into yakwa-ANC yokuclean imali and labo babekwa ANC ontontoni nalamaqhinga obusathana ngakho ke iMK kwangabalekanga ukuthengwa kwezimoto kungekama facilities okwenza ama programs ngoba kudala ama programs engenziwa kubrike istimela so kufanele ukuthi kuthiwa le mali le ayisethe ibudget yokwenza ama programs before kuzokhuluma indaba yokuthengwa kwezimoto kwafanele kube nemali ama program manje zero budget kuma programs a promoter icampaign yama vote kuyinto ehlekisayo lokho kuhlala ungahlala nazi inkawu ehlathini so ke ontontoni ku clear nabanye bazobulala umkhokha nalesi structure esikhethiwe sasezone 12 izone 12 yabantu abangenaqiniso kwakhishwa abantu abaziyo izone 12 kwafakwa abantu abangazi izone ukuthi irana kanjani Commanders Morning mhlazini umbono wabo laba abaku structures basenkingeni wonke umuntu manje one abanamali even ukuprint ipaper lelokungena ku-IEC from their pocket today bengikhona ngithe out ngihlale nabo ngibheke uyazi my leader lento le abanikwe yona inzima uyibone ngathi sikhundla side engcono kanti labantu bebekusona bebespend imali zabo one ama transport wabo imoto zabo yonke into babathembise ukuthi bona kuzoba nebudget ama resources ngithi even iphepha lelo ukuthi bakhona bangene ku-IEC bebeshaya ekhwameni zabo kwale ndo yangoyibona itafuleni itafula kathi libolekiwe ngoba lathi manje icase itafula edopho estradini cha itafula libolekwe eshop lela ungalibona mina seshop ezebelahlile kwase kufakwa indwangu leyo ndo mhlawumbe iprintwe sekuhlanganiswa ama-cent ayikuthi umuntu lapha into ekulunga emotional la yini kwakwenziwa i-divide and eat money ngempela kwakuyi-divide and control and eat money and laba baye lapha ekhundla bazobanga ikhundla becabanga ukuthi i-budget is mentioned yokuthi kwenziwa ama-campaign ngoba kuyiwe emavotini bazontshontsha imali bahlephule kule mali ngoba nalaba bebezoyintshontsha bona laba bakwi-structure sezone abakhethiwe ngoba laba bakhethiwe bayaziwa kwa-ANC uma ungahamba uyofuna iprofile yabo kwa-ANC bayabantu zimpisi eyihahayo so ke kunakele kwa-MK ihlaselwe abantu abangafuni umbutho ephambili maybe basebenzela umakhelwane ubathuma ithambano destroy MK ngoba yazi okubhlungu akusikele umakhelwane sachi angithi mayisizabuthe one uma bethi iANC ayibenefit kubenefita laba abadla imali abaphambili abonomvalo bathenga imoto ezintsha ezihle baxoshe noDudu asibeke indaba kaDuduzile why baxosha uDuduzile uNhlamulo na because bane-history yeqembu and bayazi i-background bebezobuza umbuzo so bakhiphe wonke umuntu abazi uzoba ne-question bafaka abantu ezebamela question abangena-question basele nje njengethingithing Commanders Morning laba ngeke babe ne-question because abazi lutho umuntu ongazi lutho angeke umbeke icala
obvious bafuna abantu abazoba ama subject wabo bavume yonke into abayishoyo bazama ukwakha ikhabali yokuthi babe nabantu abaworshiphayo lapha emkhontweni ama leadership yomkhonto iworship ebona ukuze benze umathanda be-exploited the way abafuna ngakhona Commanders Morning. Ngibona ngathi njengoba bekhethe ama structure la bakhethe like ama foreign i-foreign ngena document abafana abangena document abana experience what experience abenayo bakhethe ngamuntu bakufana ukuthi bakhethe ama foreign asinjalo. Kunjalo ngoba labantu abane experience uyabona ukuthi kususe lapha ezonini nje ukuthi kukhishwe wonke umuntu bese kuba abantu abasha ezonini kungagcinwa abantu abane experience abangabe baphathe umkhombandlela ukuthi i-way forward singayakha kanjani kulokhu kulezoni 12 esikuyo. So ke kufaka abantu abazopaka nje ibhasi elikhulu i-double decker le metro bus bathi nje seyikhundleni kuphela khona manje impukane ezihlaza ziyangitshela zithi khona phakathi kwabo laba bakhethiwe asebezisolayo bathi asazi kusoqala kuphi siye kuphi kumnyama bangitsheleke impukane ezihlaza ke bezikade zilalele ema meetingini bekhuluma besenkingeni ngoba nama budget abo bebegijimisa imali bona bebengenandaba nokuthi ba capable or not manje wathi imali ayikho and bona bana way forward and bona futhi abana idea ukuthi how to run this portfolio to start with and manje imali ayikho basabo nemali ayikho ukuthi bangazama ukuthi bantshontshe at least mabehlulekile ukurun abazobenefita lutho nakho ku zero budget na amatafula babambe bacoshe egangeni befake indwangu ungazi ukuthi wena ilaba abahambayo baqoqe indwangu for impahla for ama furniture for ukuposa ngoba itafula encane ngakali ready for ukuthi ungalifaka kuyi trailer yebhasi leZimbabwe asitafula lokucampaigner Commanders Morning. Ngazi bathini baphakathi kwe-ANC naphakathi kwe-EFF kodwa i-MK iqembu number 2 okuyona ngokukhulu kodwa ihlazo i-MK yona ayinatafula ihamba idopha itafula esigangeni or hamba licheke ngomalunda bambe beyoqhubeza izinkuni ngala sazi-ke kodwa ngibona kanjalo so bathini mabendlala itafula elinje yaphambi kwezitha zabo na ngoba phela udlala itafula lezithi zakho zibona usuccessful iBhayibheli udlala itafula phambi kwezitha zami ungabe itafula okudlala phambi kwezitha zakho lezo na itafula lokufihlwa endaweni eminyama le ayindaweni ezobona umphakathi ngihlazo nabo bengibabonile nje bebhorekile enkosi yami nama ngikwazanga nokukhuluma ngibe namahloni ngibabingile ngihamba ngazi ukuthi ngijahe ibhasi liyangishiya ngoba nginamahloni kwami ukuthi awu ngayitafuleni elilawuzi kanjeni phakathi kwamatafula serious so kusho ukuthi ngempela bakithi umkhonto uyabulawa siyabonga ama comrades azamayo emawodini but ke izikhulu zibulele iqembu asazi next round mhlawumbe bababuyisela abantu aba right ophamkani odibaba ngoba odibaba ubekhiphe ephaketheni lakhe bakithi asingalinga nje siqembu manga sithule ngathi ubengasebenzi lutho bebekhiphe ephaketheni abo bespend opetrol odiesel emotweni zabo behambela umkhonto ko motorcade abenza yonke into benisiku Queen yet obekwenza lokho so ngisho ukuthi ke amaqabane ngiyakhala ngamaqabane akha umkhonto ngo2024 ukuthi abe ngaphandle kwesikebhe uma sesihamba siyaphambili kuzolufanele kulungiswe lokho Commanders Morning. Kazi labantu abaphethe uMK phezulu asiyeke uqabana nabantu abasenzi babiza ngabo ANC ngobani bani iqiniso li1 nabe bezokufaka makathi ukufaka bekushiya udakini phela laba basenza ngemqondo womuntu bebezokufaka nje aba-appoint bese wathi khona amariso bese hold on I'm coming abathinteki manje kwawuthi beke bengakufaka bathi bamba commander kanti bakufaka ehlathini abonomvalo kunjalo kufanele ukuthi makunjalo ke mawufuna ukuklina igama lakho usheshe uresign kulo portfolio wenzela ukuthi ungabe umuntu ozoba neprofile yokuthi wahluleka usesitulweni asibe ukuvimba ngaleyo profile even in future makufanele uthola iposition to hayi ningamkhethi lo wahluleka esesitulweni kungcono uresign ukuthi hayi ngoba ama resources awekho ngiyaresign mina ngenza njalo ngenzela ukuthi ngingamoshi iprofile yami Commanders Morning ngoba nalawa baba ngoba spend imali zabo bathenga lawo maphepha phela lawo maphepha bayayuzwa nje okwayuzwa laba ngazi njengokwayuzwa laba ka2024 kusayuzwa bona futhi laba lala zifa zonke ngoba bathe kubona nise ubamba after election isikhundla ziyaphela batshelwe kanjalo nawo
Batshelwe kanjalo kodwa asazi ukuthi imotive behind ithini or khohliswa abantu bazokwakha ikhabhale strong ngalaba abantu asazi kodwa Nomhlazi kunabantu abababekile somewhere laba bayuza futhi bakhipha imali zabo bathemba ukuthi hold on I'm coming mabaqeda after election bese belanda ihlobo zabo nezintombi zabo babafaka ikhundleni zakamasipala ieni yabo ileyo ya ngiyayibona leyo nto leyo yokwakha ama-cabals so kusho ukuthi ngaleyo ndlela i-MK izoba senkingeni ngeke ithola amavote enough abantu bazoyidicampeigna bazovota opposite abantu bayakhala yonke into enza indlela ke kuzobe kufezekeke injongo yabo nomvalo bayazi bayayiwisa iMK so ke MK amavoti azohlakazeka ingeke sakwazi ukubona ivolume iMK ukuthi kahle kahle inevolume engakanani eGauteng ngendaba yani yokuhlukumezwa kwama leaders commanders morning bakhiphe abantu bonke wabe bengamix ngcono yakube bamixile ngabe at least kune drive ngoba ngabe laba abane experience endala bazoyakha i-drive yokuya phambili manje i-drive ayikho kodwa kuyafana mhlazi bebezoncitha ama resources again nanso ke indaba yama resources ke hawo inkinga ngoba ke kufanele abantu abayolwa noNtontoni directly manje iMK funiyolwa noNtontoni directly ngoba lapha iprovince wena ungabheka iprovince kanti iprovince iyakhala abayitholi imali ifunding ukuthi bakwazi ukumanage phela ukufinance wonke ama programs iyakhala iprovince iyakhala iregion iregion ikhala kwiprovince iprovince ithi cha bobo imali ivalwe lapha na legislature woNtontoni kusezoba nomkhabo omkhulu ngendaba ocijile lakho yokugoloza nemali zeMK angazi ukuthi ubuholo ophezulu uyabdizela ngoba abdizele ngemali phela baba reporta kuba vusana hambisa imali kuba umvala umlomo uba bathi hayi ngizombona yabona ke ma kunesimokolo kuzoba inkinga uNtontoni uyinkinga apha maqabana omkhonto asifuni ukubhaya isikele emsiqamba manga uyabona umuntu omosha yonke ukuthi kube ngathi iMK ayinamali uNtontoni uye kahle i-cornerstone yalento noma abakhona abanye abayi-backup kodwa yena huye i-leader yalomhlolo ngoba huye osayinela lezi imali ngingazi ukuthi igunya ulithatha kuphi ngoba iprovince ikhona commander morning wema commander kusasa nizosola nithi sinolimi sikhuluma kakhulu ayikho ma commander inhlangano ena 2.5 years eparliament esamamela ngo2024 kuthiwa inhlangano enamali sazikhuthuza ngokumanje kuhlupheka bona boJohn kuhlupheke thina sikhipha ama50 rand sikhipha imali zama transport le MK provincial nale MK national zenzani zona because wonke amaphathi ayasebenza ama commander kahle uma commander ngizophuma ngibe iparty agent ngizikhuthuze mina esikhwameni uJohn azikhuthuza yena esikhwameni uma mkhulu akhipha ukudla kwakhe efrijini apheka lama commander iMK provincial neMK national zenzani zona le ndaba ingakhulunywa nje kaso ubani lo fihla le ndaba ubani wafuna sikhulume le ndaba ukuthi asikwazi ukuba neparty ena 2.5 years eparliament sihlupheke kangaka usoliswe nje iskipha seMK wena uzikhuthuze wena esikhwameni wena uhambe uyoba iparty agent kuvela umamkhulu akhipha ukudla kwakhe efrijini apheke kuvela uJohn hambe nabokhade bawucela ukudla emaPakistan iMK marikhona kune-MK provincial kune-MK national lamathemo namasafrijini angwafuni nokuyezwa mina ngazi political yakudala mina ngazi ukuthi kune-MK local government kune-MK provincial kune-MK national government asikwazi ukuhlupheka kaso asikwazi uba inhlekisa phambi kwamanye ama-party agent iMK ina 2.5 years eparliament iphi macommander imali evela ku-provincial i-provincial ithatha ku-national ezolekelela abantu la kuma-ground forces macommander mzala ukudlala ngathi macommander man akanyele ukudlala ngathi man angeke ngizikhuthuze mina uJohn asikhuthuze yena uma mkhulu ethu asikhuthuze yena for ukuthi manje sirecruit for lenhlangano ngoba kwethu iphi imali evela provincial nemali evela ku national lo akusulaka mara indaba emele sinake le kahle Dagi commander I submit but I need answers sanibonana dumelang
Ningixolele izaba yinde kancane le VN ningayithatha nihambise noma yikuphi la nifuna khona. Comrades ngo-April umkhonto wesizwe uthole 24 million. Mina ngisacela ukwazi iphi lo 24 million yenzeni nabo mangabe ibhadala ama-salaries abantu bomkhonto wesizwe ama-salary nama-offices baqeda u-24 million na ngenyanga nje eyodwa or izinyanga ezi-2. Number 2, it's well and good that kuthengwe lamabhaki awama second hand ngiwabone ngikude nje ukuthi ayaqhuka lawo mabhaki lawo. Comrades, I don't know, mina la ngihleli khona, we are leaderless. We are having some leaders of celebrities. We are having leaders that cannot even read the mood, they cannot read the ground. Comrades, lezo moto zizocula amaculo amnandi kakhulu. Those songs will never bring people to us to vote. Ningacabangi ukuthi local government elections afana ne-national. I-national ihashe esigijima ngalo uncamalala abantu bayamthanda. Local government, it's very much personal. It's close, very close. It's very close to home. So, nina leader nenzani kahle. Umsebenzi wenu ukuthatha ithombe as if niyasebenza. Ukuweaponize ama-positions wenu, ukuweaponize namalokuzana nama-document wenhlangano. Kodwa into ekufanele niyenze ukuthi nisebenze, aniwenze umsebenzi. And nihlale nicula nithi ne-intelligence, but you cannot see anything. You can't see anything ukuthi konakele laphansi. You can't even feel ukuthi the very same voters are very angry. Bayoshaya labantu. Bayoshaya induku esingasoze sayikhohla siyokhala ngokuthi kurikwe ama-votes. Comrades, there are people that I respected. I must tell you now, for free, I've lost the last respect that I had for those leaders. Yimuphi lo mkhonto lo enithi niyawuthanda? Yibaphi labantu laba basemzansi enihlaleni isikhamisela la nithi niyabathanda? Niciciyela kanje, nicabanga ukuthi sowawina lama local government elections? Niciciyela kanje, ePretoria laphayana babodwa bebegcwele ikhumbi baphuzana namatshwala. I wish I would have taken pictures. Ngizobahlaza khona labane MP lapho bakhona. Yihlazo lani lenzayo. Nibadelelelani abantu bomkhonto wesizwe? Why nibajwayela kabi? Kuthi whoever ophethe imali or whoever that is in the leadership position azange nazo ukuthi namhlanje nakusasa sinama voter registrations fanele kube namalokuzana nama tools of trades for abantu. Anzange nicabange lokho. You know, I've been capturing pictures from our opposition party and our party. We are a disgrace. We are a disgrace. Ekubeni umkhonto wesizwe abantu bayawuthanda. Enhlek nisebenzela bani? Nisebenzela bani? You know, kunabantu abebalwa nobaba ngesikhathi RET bangama ankole. Namhlanje labo bantu they are here. Mina personally, I don't have trust. Uyabona, once a comrade betrays you, that comrade is an enemy for life. You cannot take an enemy wilethi la phambi kwakho. Comrades, nisebenzela bani? Who are you feeding ngale mali yomkhonto? Kunabantu asebengasekho la emkhontweni, kodwa makuyiwa ezimalini zomkhonto wesizwe, labo bantu hele station fanele kuthathwe bona bayoncenga usibani ophethe isaka lomkhonto wesizwe. Labo bantu why ningabaxoshi? Anibaxoshi ngani? Nifuna ukuthi amalungu omkhonto wesizwe asukume wonke alwe. Yima nizobona ukuthi it's not business as usual. Ngisabuza,
Yimuphi lo mkhonto enithi niyawuthanda? Yibaphi labantu enithi niyabathanda? Yimuphi lo mhlaba lo enithi nifuna umhlaba wenu? Yimuphi lo mhlaba eniwufunayo? I'm so pissed off. We are leaderless. We are leaderless. Mina, I don't know, comrade. Can't you read the ground? Can't you see ukuthi ngoNovember kuzokwenzakalani? Can't you see that? As leaders. Hey, comrade, niyasiphoxa. Hey, comrade, niyasilulaza. Niyasihlaza. Nisenza izinto zokuhlekisa. And maniqeda la, nifuna ukuthi you need to be respected. Comrades, leaders serve people, not the other way around. Yo, mina, you know what? I've got so much to tell you, but ngifuna ukunitshela ngihlangana naye nginibona face to face ngoba la angeke ngize ngikhulume yonke into ngoba iyozifike nala engafanele ifike khona. Ngifuna ukunibona face to face ngathi uNkulunkulu angeke enze nje indlela yokuthi kuthiwa ama leaders you are calling us so that I can tell you exactly how I feel about you nokwehluleka kwenu kodwa nithi niphethe. Yebo, hayi kahleni bafethu. Kahleni. Yazi ngifuna ukukhuluma lento ngenhliziyo ebuhlungu. Ngenhliziyo ebuhlungu, yazi into engiyibona la kuma VDs, kuma voting stations. Ngiyazibuza ukuthi ngeyi4 kuzabe kunjani if we don't pick up now. Yabona nina abantu enihambe nivotela abantu ngoba nicabanga ukuthi makufika lesikhathi esiso nizophiwa imali ekhambane nithole nemali yotshwala ngoba ababricate benu ngoba abangani benu. Ngifuna ukunitshela, uyazi ayikho imali ephela kabuhlungu njengemali enenyembezi ngaphakathi ekhalisa abantu. La emkhontweni sinabantu abafi inhliziyo kudala futhi abaworse than bavela kwi-ANC. Sinabantu abaworse abafe inhliziyo worse than abangale kwagogo. Why they will never succeed ngale kwi-ANC? They were evil. They were evil now. Lobu evil babo babulethe ngapha emkhontweni. Yazi into engiyibona la kuma lona la kuma stations la. Yazi ibhlungu lento enzeka la emkhontweni. Yazi isono ngomkhonto yazi. But mbuye ngithi yazi labantu bayabalaya because yibo futhi ababakhethayo. And basazobakhetha futhi kuba ama regional detachment, the very same people. Yazi kubhlungu ukuthi yazi usidonsela inkinga uyibona ukuthi yazi le inkinga noma ukwale noma sewutshela ukuthi phathi la nizosifakela iproblem la. Umuntu uyinkinga from kwakhe. Because the dignity starts at home and nakuwe wena as a person. Dignity qala lapho. That's where you can see ukuthi this person is disciplined and une dignity. Nisilethela nje imiphuphe engazange nje yazi yaba ne dignity from emzini yabo. Yazi bafethu. Yazi lento enzeka emkhontweni ibuhlungu. Ibuhlungu ungathi besingazi ukuthi kuza ama election. This is our second experience before our national election. It's repeating us again. Thina nizange nisithathele ekhanda masikhuluma last year January ukuthi asilungiseni ama party agent. We have our young people who can do that, who are ready to do that because they are at home doing nothing, not working. Asizilungiseleleni kusese early. Ngendaba uthi ninenzondo iqiniso nikaze nibe nalo. Kunzima ukulalela umuntu okhuluma iqiniso. This is what we are facing today. Isono. Yazi man, mina ngazi stroke kwenzakalani. I'm still asking myself even today ukuthi enhle singenelwe yini kodwa la emkhondweni kwenzakalani kodwa la emkhondweni.
sithengelwe ikrabha zeyimoto kwathathwa 1.5 million kwathiwa ungathenga imoto eziyikrabha ikrabha ezingeke zifike nase KZN bese uthi lezo imoto ama 5 million enhleki yini kodwa ukukhohlakala bafethu yini ninje vele kusuka enzalweni yenu sithengelwe ikrabha zeyimoto bayaqhubeka labantu bayabafaka bayabajabulela or senigive thina sigive up hange lifeini we never give up thina akunamhlanje futhi sizo give up empilweni. That is why ni celebrate nama downfall abantu yazi ninenke umuntu mina nizongizonda noze nizilungise angimfuni ngabe umuntu okhohlakele mina special okhohlakele labantu angimfuni I hate ngimuzonda futhi noma ungazi ungizonde now I don't care noNkulunkulu angiprotecta kuwe ngoba uyazi ukuthi ngizonda into yokuzondwa I hate umuntu ohlukumeza abantu ubani wayengazi ukuthi lizofika lelanga namhlanje lama registration for these so called leaders le grabs abantu enizikhethayo nithi ama leader today people are suffering abantu angithi ngijwayele ukusebenzisa abantu mele basuke emakwabo bashiya ingane zabo for kuyohlala nje ekubandeni kungena gazibo kungena anything ebonisayo ukuthi lana nanku umkhonto uya exist akuna ma t-shirt akuna nix abantu baya register people loves umkhonto but the people they will hate umkhonto because of the leaders that you are choosing and eksasa man shaywa kuma election ninga blame abantu you must blame yourselves. Yazi uNkulunkulu wasincintshe enye into yokungakwazi ukubona umuntu ngaphakathi uthi ngaphakathi lakhe ucabangani ngempela nasemqondweni silimele ngalento le silimele mina I always wish to know ukuthi enhle ngibone ukuthi ngibe nesifiso sokubona umuntu ngempela yini ayicabangayo emqondweni yakhe yini ayicabangayo ngenhliziyo yakhe ngabanye abantu yini yazikhetha igebengu nisazo safarizwa ngeke lize libuye ngalomqondo never lize libuye izwe ngalomqondo ninawo bantu bakithi never you guys have this mindset of pretending as if like everything is fine of which is not. Yazi kuba ukujoina amapolitiki ngathi ukuzilimaza man and sesinesikhathi eside kumapolitiki yazi indlela esesikuye kumapolitiki isikhathi eside man kodwa isikhathi sokuphumula sofika sokuretire ayikho lento lento le ayikho le yazi nezingane zasecrashes zize zibe ngcono ngoba makuthiwa ahlale ezitulweni ziyahlala makuthiwa zilala ziyalala makuthiwa isikhathi serecess ziyazi ukuthi kuyodlala yazi ukuthi kube ngcono nezingane serious Yeah, Macabani. It's a morning. Yes, Macabani, kubuhlungu ukuthanda iphathi ngenhliziyo yakho yonke. Yazi uzunqame nokuthi yazi ngishiya ifamily yami ngisebenzela inhlangano engiyithandayo at the end of the day uyaphoxakala umkhonto uyasifeila I don't wanna lie abantu abasiphethe bayasifeila imagine I'm a party agent from 7:30 awazi no breakfast no lunch no nothing bayakhala nje abantu no gazebos no nothing no chairs yeah ikhona lonto le mina I told myself ukuthi andizi this time I was once a party agent u2024 May angisafuni lutho irrespective ukuthi siyahola or asiholi but mawuthanda inhlangano yakho you don't care ukuthi bayanipha imali or kanjani but okokudla size saziphandela thina saziphekela ukudla so I thought ukuthi this time it would be much better than before but it's getting worse. It's worse than
Yazini umkhonto siyawuthanda but if uzosiphoxa kanje mele sisebenze sibe ama slaves whereas abale phezulu bona yazini they are gaining yonke into iza kubo so matlek thina on the ground siyasafara. Mina ngisayingeni bafethu angisazingeni ukuvotela ngizovotela umkhonto ngiyawuthanda bathi ukuthi ngizosebenza ngijuluke for nothing. Abantu bona lentuzana baphezulu bayifepa kanto zamkhonto kanti resources zamkhonto thina asinama resources omkhonto. Ngitshele makufika i4 ukuthi kuyoba njani ama t-shirts wona beka nje istats esala iVD eyangapha iward 45 it's west Midlands istats sakhona it's west. Hayi umkhonto yazi ngathi okahofedisa pelo ungakuphelisa inhliziyo. I thought kuzoba ngcono ngathi kuba west nalobo nomvalo nonsense bayenza west besibheke ulo uFloyd Shivambo lo ngathi uwest than Westgate uwest lo. The next thing sizozonda unhlamulo no Duduzile ngoba bayabona izinto ezenzakalayo bayazibona. Sizoba blame nje mahala labantwana babantu bayazibona izinto ezenzakalayo. Wangena unomvalo uDuduzile wabantu uyakhishwa unhlamulo wabantu uyakhishwa for what ekusiwe mani kumkhonto yazi kusiwe ha Gumbi hayi ibhlungu into enzakalayo ingcono ke mina ngazomuntu ke nala angazomuntu hayi ngidumalile nje sengiphinde ngabuyela ngithi mhlambe ngizobona sekungcono akukho umuntu ucwebile nje isiziba akukho umuntu angazi mina nangabe kunjena ukuthi kuthiwani kwenzakalani cwebisa iziba akukho muntu. Hayi kodwa ke ngithi hayi ngiyafika nje sengisebenzela labo nje na abase escort eKZN ngiduduza ngabo ke manje ukuthi senithola abantu abangaki senenze njani nibatholile nabantu abami ngoba khona kade ngibathatha abakwe kade bekwenye iVD ekude ekade bekude nayo ngibantshontshise bazongena la elokishini eKholitha la emakhaladi ngithatha inamba zabo sengithi ke manje ke seku right ke manje seku free sebebuyele ewadini eyodwa. Hayi sengisebenzela bona ayabona leya la eGauteng bakithi hayi ake niqhubeni aqhubeni ma GP kungabikho umuntu nje ngabe bikho lutho nabahamba emzini yabantu emzini behambe bekhipha abantu abekho. Hayi hayi mina ngcono ngutholile lo thola abantu abangaka bawu7 nampa la ilist yabo nginabo lana sengike ngabafonela ngabathinta futhi phela bana guest lapha bekhona eDaggafontein bavalile namafoni abanye kodwa abanye ngibathintile bathi ayisikhona. Hey usanibonani maphathi sanibonani umkhonto wesizwe niyaphila? Hey siyaphila bafethu. Ayi hey kunzima bafethu kuba umkhonto kunzima yazi ukuthanda into uthi wena uyayithanda ubuse ufoster omunye umuntu ukuthi ayithanda uthi uyazama ukulwa ngapha bebephuma ngapha uyabona lento esho commander la mina ngibuye eMecca akukho ngisho noyi1 ngisasho ingane zakwethu akukho noyi1 womkhonto iEFF ibuye ngamandla iANC ibuye ngamandla iANC iyazenzela manje even la ngikhona ibuye ngamandla ngoba akunagazibo akunani akunamaphepha bese ngihamba ngidobha nje amaphepha ukuthi bangincede ukuthi sikwazi ukufakela abantu kwamanye ama-VD kunama-VD afihliwe
ekumele ngaba siwazi kuthiwa 9 VD mara 3 of them ayikho. Bafowethu hayi mina ngazi impela futhi ngeke nje ngiseloku ngikhuluma kakhulu lokho sikhuluma into esingayazi esikhulumela nje kuthiwa ngoba naku singabantu abanjani njani bafowethu umkhonto bakithi hayi bafethu ihlathi ngempela uzube namahloni omunye we-ANC uzowasuka lapha eMega wayobuza abantu labaphuza khona bomkhonto bathi uphi umkhonto wenu ngoba ukho kusho ubaba we-ANC uthi lo mkhonto wenu uphi makunje hayi basihlazisile labantu bafethu hayi ngiyabonga mina hayi no ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngoba izinto ezenzakalayo imali ayikho yababuza imali ayikho imali ayingenanga ngiyabonga thank you Commander Smoni ngingumvelasi ngumthembu from 107 eVidi yase Igagasi angaze ngikhulume la egroupini until today hayi today bebhlungu kakhulu angazi nokuthi ngiqale kuphi kodwa ngizoqala la ngaqala khona it has not been very good mina personally mina ama-VD enguwo I've been using my own resources. I never got anything from MK. I've got 2 gazebos that I use. I've got 2 tables that I always use. One of my tables got lost somehow. I cannot explain that. Enyama gazebo iphukile ngizamile ukuyilungisa bengba wolega even nase 95. They can attest to what I'm saying. And then, today was the worst time that I have seen kuma organizations ingengabaguwo. Tina today, la Igagasi, sipiwe ukudla Action SA. Sidlela ma Action SA. That means Tina the whole day. Sesasala endlaleni. It's not easy, guys. Agumnandi. Mina, I'm using my own car. I'm using my gazebos. I'm using my tables. Zonke izinto enginazo mina ngizithola emkhontweni. And today it was worse. I went to Phumula ngithi ngiyofuna something eShoprite. Ngabona ama-Action SA ngangisengithi ithi ngicheck ama-comrade MK akuphi. I'm still hurt. Ngithola umunye umkhulu ahlele nomunye usisi ngetafula elincane. Kune-dust laphana ePhumula la bebahlezi khona. Bahlezi njengama-membership forms only. If emkhontweni sophila kanje bafethu siphume kwamanye ama-organizations sithi siyemkhontweni for a better life and for being better for ourselves. Hayi sihlekiwe today shem. Sihlekiwe la besikhona. Thina sidle njengoba ngisho kwa-Action SA. Akumnandanga ma-comrade. Siphume kuma-organization sithi emkhontweni asisho ukuthi sifuna ukuba rich, but we want to be better. Sike sibone izinto zenzeka much better. Thina kuthiwa unisele the roots so that the tree can grow. Thina singama-signboard ethi Durban. Usale lapho abantu bafike eDurban bayolwandle baswime wena usele la. So it's like that with all our resources. Hayi mina ngisebenzise imoto yami beyina 3 months imile. Ngiphandile ngaphanda ngoba nenhlanhla yale weekend ngina 3 days imoto yami isebenza. Ngihereza. I'm 63 years old. Ngipensioner ngihola i2.4 yesasa. And I have 3 kids abangasebenzi engibondlayo. Thina mele sidla ama-crumbs from their table. Hayi ma-comrade masingayibheki kahle le ndaba sohlala sikhala kanje
ngiyamsupport comrade uthi masingaqali manje, believe you me, so hlala sikhala kaso. So we have to start revolting now. Sibonise our dissatisfaction, our misery, our hatefulness now. Ngoba abanye abantu bazophumelela ngathi. Ama ground forces, which are, I believe, ama roots esihlahla. As I'm saying, if the roots are not watered, the tree won't grow. Izohlala injalo. Namhlanje sibonile ukuthi kunabantu abangenandaba nathi. Umkhonto awunandaba nathi. Kwathiwa sizizele emkhontweni siyavuma. So sengathi bekuyi strategy sokuthi siqindezelwe, sidelelwe, sihlale lapho ngale ideology ukuthi sizizele. Asikwazi complain. Using our own resources. Mina tomorrow angivuli igagasi ngase library because I'm using my own resources. I'm using my resources from ama membership forms. A neighbor printed close to 50 for me. Ngoba bajabulela lento ukuthi ngiyagijima. But no, it cannot be correct ukuthi every time masicele singaphiwa. If I can say this to ama comrade, mina ngokwazi kwami ayikho inhlangano engiyaziyo eqalawe encane njenge ngomkhonto ekhuphuke kanje. Umkhonto unemali. Lapha khona bangabantu bangimukise ejele. Umkhonto unemali enenge futhi for 2 years amanye ama organizations azangabe nemali njenge nge MK ethi ngiqamule i-voice note yami. Comrades ngiyanibingelela ay comrades comrades Mlife, hayi ngiyakubonga mina comrades, uyindoda emadodeni. Comrades, leyo nto ikhona kuyona yonke iSouth Africa. Comrades, usifailile nje uNobhala cause uyena orana ama election. uNobhala sicabanga ukuthi ufike kuleli office akulona ngenxa yokuthi uyaziwa ukuthi uya understand irole okufuna idlale eofisini lika Nobhala. Comrades, besingenalutho, besingenagazibi any logistics ongayicabanga nje edingeka kwi-station. Kuqala kwigazibi ukuze etafuleni kuze yonke into kuma t-shirts, abantu befika kuma registration VDs befuna ama t-shirt, besingenalutho, besingenayo even i-voters roll. Siyenze i-voters roll ngenxa yokuthi siyabona ukuthi fanele sisebenze sishayo door to door, sakhipha imali zethu lezi ezingekho esaqala ngazo umkhonto ungakabi namali kuze kube imanje sayoprinta ama voters roll, ama VDs, bekungena kudla, kusafuna sikhiphe lelo sente esingenalo lengane zethu while umkhonto bebe busy beplana izinto zama millions esingawakho umkhonto ezibulala umkhonto. uNobhala usifailile nje dismally. Nami I'm saying Nobhala comrades uNomvalo usifailile. Uqale wasifaila ngale process yakho ye-consultatives ekuyiyona le process yakhe esiqhathe kuona wonke ama regions. Yathatha abantu abaqale basebenzela umkhonto ngokweqiniso yababeka eminyango. Yathatha abantu ababeqala ukuza ku-consultative meeting sibuza ukuthi why abantu siqala ubuso bukubona bazobafaka. Kwenze njani ke namhlanje? There was no dry run yokucheck ukuthi how we are ready about usuku la namhlanje nakusasa. Nothing eyenzekile kuma regions, kuma sub regions, kuma ward. Sizibonele thina kuma ward ngoba sithanda umkhonto. Hayi comrades, amsana ukudlala ngathi. Ma comrades angimusa ukudlalwa ngathi lo mkhonto sazizela asibizwanga umuntu ngoba silandele ideology kaBaba uNxamalala. Ubaba uNxamalala ngeke akwazi ukubamba konke, ubanikileke abantu okufuna basebenze. Only to find out ukuthi abantu abasebenzi. Comrades niyas-embarrassa, asazi noma niyasidayisa kwi opposition.
Niyas-embarrassa comrades, ama-comrades abelambile sathatha iy'mali zethu ezingekho while ama-opposition ekwazi ukuprovide ama-services wonke ama-logistics adingakalayo kuma-VDs. Hayi comrades, hayi comrades, hayi comrades u-SG, hayi ngeke awukuhlehla ubuyele emuva, awukuhlehla ukuzinuka amakwapha. Comrades, bekuyi-disaster into ekade ikhona namhlanje, totally disaster. Yeah ma-comrades, mhlambe kubalekile ukuthi comrades uKen nawe ngikubonke ukuveza nje ukuthi akukhala amanye ama-province kuphela, nathi la eKZN la eMoses Mabhida sibeke leyo nkinga efana naleyo. Comrades, asazi comrades, siyadumala nje, kuyadumaza nje comrades, kuyadumaza. Yazi asibonanga ngisho umuntu okade ehamba ebheka ukuthi kona izikhungo zivuliwe, kwenzeke njani. Besizenzela thina ngokuziclusterisha thina ngokwazi ukuthi kufanele kwenzeke njani, ngokwazi ukuthi ama-comrades akuma-VDs abone ukuthi naku sikhona, silithwale lelo cala lokulamba kwama-comrades, silithwale icala lokungabi nama-voters roll, silithwale icala lokungabi nama-party agent form, silithwale icala lokungabi nazikipa nagazibe natafula kwazituli. Hayi comrades, ngeke, hayi ngeke. Indlela esikhuluma ngayo la ingenxa yokuthi sifuna i-solution, sifuna unobhala azi ukuthi sifuna i-solution. Le region sikhande kanzima, sithathe emkhontweni, sithatha umkhonto, sithatha ku-ANC. Asikwazi ke comrades ukuthi singabuka kwenzeka i-disaster enje. Hayi yenzekile i-disaster comrades, yenzekile i-disaster. Uma kwenzeka lokho nge-registration sithi kuzoba njani ngomhla ka-4? Comrades, hayi ngeke. Ayikho inhlangano engazi ukuthi mangabe sekufike isikhathi sama-campaigns sidedela ama-resources, ama-t-shirts, amaduku, lutho. Hayi ngeke comrades. Ma-comrade, undusi lo. Mhlambe ma-comrade umuntu nje akakabonge nakuma-video umuntu akawahamba nezinto azibonile, sikhulume ngezinto nje umuntu azibonile ukuthi cha ubaba uZuma kube wayazi wayengekayivule i-organization, ukube wayazi ukuthi asikakalungi, ukube wayazi ukuthi lento yokuthi sithandizwe ayikho kuthina. I think i-revolution esiyidinga njengamanje ileyo Jacinta nophakela umphakathi nongizwe, ngoba kubukeka le politiki ongathi hayi iyona ongathi sibhayisisa kakhulu, ngoba isuke ihluphe ivani ibe nama-position. Sithi mase sinama-position sisuffocate-ane sodwa and siprotect-ane, siprotecte ngisho ama-leaders noma ebheda siwa-protect, ngoba kunezinto efanele kwesinye isikhathi siyibize isithi spade, singathi spade yibhiki. Cha, niyabona-ke it's a disgrace into esiyibonile yokuthi kuyiwa kuma-registration u-2021 i-organization ayisihlelelanga lutho. Labantu they can't even feel i-pain esake sayizwa ngo-2024, kodwa siyenza ngo-2024 sijabule ngoba sasazi ukuthi imali ayikazi bekhona kwi-organization. Imali eqedwe ngama-by-elections angazi ukuthi imalini. Imali esemaphaketheni ama-comrade angiyazi ukuthi imalini. Akade run ama-by-elections. Yonke leyo mali ayikazi iqoqo, kodwa banawo ama-fact ukuthi kwenzakalini or evidence ukuthi kwenzakalini. Ayikazi leyo mali lando, kodwa sibona kuqalwa ngasemsileni kwenziwa izinto, kodwa kuye kwabantu recently abaqoqode imali ze-organization bayiqeda.
namhlanje ama-comrade sekufunakala phinde futhi akhiphe imali yawo emaphaketheni and sishaye ihlombe ngalowo. Zamani ma-comrade bazama ini ama-comrade isimo sinje, i-economy inje. Kunabantu abadinelwe imindeni yabo ngisho iy'ngane zabo mabezwa ngomkhonto ukuthi abafe. Namhlanje labo bantu futhi kufunala baphinde bakhiphe imali kodwa organization inayo imali. Ngempela kwenzeka kanjani? Imali ekhishwa IEC ishoniphi imali o-64 million ekhishwa IEC. U7 million okhishe ophele within 2 days ushoniphi. Lo 21 million ozophuma manje unozoshonaphi? Yabona ama-comrade umhlazana nama ukufunda i-organization kuyonilekelele ekutheni abantu banilalele. And ngeke simlekelele upresident mangabe izinto izobonakala ngathi zihamba kahle zingahambi kahle. Ngoba I can tell you wonke lo msebenzi niwenzayo noma esawenza uwela ezandleni zokuthi labantu bafuna ama-office ayikho into abayifunayo. If behluleka ukunikeza amagazibo ukuthenga ama-post agcwala imigaqo eyiqobo, nicabanga ukuthi mase bephethe imali yomasipala bawukwenza njani? Nophinde nikhale nithi hayi bafakwa yini. Mina ngeke ngize ngikhale ngoba ngosho ngithi nganitshela. Ngonitshela nje ngithi nganitshela. Kuyimanje asinayo thina u-head of election utholakele Dlamini owakhetho. Sibona u-SG yenza umsebenzi ka-head of elections kuyena owenza yonke into. Anibuzi futhi u-head of elections ushonephi ngoba phela uyawuholela le msebenzi. Nizithulele nje ngoba aniboni ukuthi why amehlethe nje kulama elections kusuku u-SG ngala nayo phuca umuntu umsebenzi wakhe. Kuningi okwenzeka kule organization okuzolungiswa yithi ukuthi si-resist ukwenza izinto. Ithina sizokwenza lokho ukuthi si-resist ukwenza izinto ukuze kubonakala ukuthi organization bayibulala ngenhloso. Uthe uMkhize mangimlalela usiphethe kwenye ivideo athi ANC ayiphumulile. Manicabanga ukuthi ANC noyiphuca amandla baphelelwe imisebenzi niyadlala. Sekubonakeleke manje ukuthi benidlala. Lo msindo esinawo nje manje sesixabana nje sekwenzekani sesibanga umsindo. Iyasho ukuthi ibambe ngakho. Sesibabambela bebancane ngakhona. So ke asiyeke mangabe silethe information kuthiwa le information ibulala i-organization. Ayikho information ebulala i-organization. Njoba ngisho ngithi ngesikhathi sa-Floyd kwakujabula noma ubani makuphuma information. Kwangasho kuthiwa yayingaphumi information. Ngesikhathi samalengathengi yayiphuma information. Manje angazi lo unanhlanhlani lo unomvala ngimazi unanhlanhlani. Makukhulunywa ngezinto azenza kuthiwa ezibulala iqembu. Sikulento nje ile consultative meeting eyenziwa and engamtshela mina emandle ngathi musa lento kuyenza yenze ngenye indlela hayi ngale ndlela ofuna ukuyenza ngayo. Namhlanje sila kuxatshene emagroupini into engakazibona ikhona lensizwe yashi eFVN la leyo 16 minute nansa lapha nisaphiniwe phezulu. Akuxatshene kuma video emawadini kubi. Zonke lezi zinto zenziwe ngenhloso. And mangabe nithi sizowela sikwelele ngaphesheya nibe nethemba. Hayi ngibona ungathi ngiyayikhohlisa ama-comrade. Ngoba mhlambe nibuka ni positive kakhulu nibuka le side labantu abathi asambeni siyavota nibabona abantu abahlezi phansi abathi thina sisenze lutho. Because akuseyona i-revolution le akuseyona i-revolution noma ningathini. Siphumile ekutheni sikhulume nge-revolution. Lana kuququdwa nje imali. Qalwe phansi iququdwa imali njengesikhathi sa-Floyd. Akuseyona i-revolution le. Yeah, ma comrades
mhlambe kubalekile ukuthi comrades uKen nawe ngikubonge ukuveza nje ukuthi akukhala amanye ama-province kuphela nathi la eKZN la eMoses Mabhida sibe kuleyo nkinga efana naleyo. Comrades asazi comrades, siyadumala nje, kuyadumaza nje comrades, kuyadumaza. Yazi asibonanga ngisho umuntu okade ehamba ebheka ukuthi kona izikhungo zivuliwe kwenzeke njani, besizenzela thina ngokuziclusterisha thina ngokwazi ukuthi kufanele kwenzeke njani, ngokwazi ukuthi ama-comrades akuma-VDs abone ukuthi naku sikhona, silithwale lelo cala lokulamba kwama-comrades, silithwale icala lokungabi nama-voters roll, silithwale icala lokungabi nama-party agent form, silithwale icala lokungabi nazikipa nagazibe natafula kwazituli. Hayi comrades, ngeke indlela esikhuluma ngayo la ingenxa yokuthi sifuna i-solution, sifuna unobhala azi ukuthi sifuna i-solution. Le region sikhande kanzima, sithathe emkhontweni, sithatha umkhonto, sithatha ku-ANC. Asikwazi ke comrades ukuthi singabuka kwenzeka i-disaster enje. Hayi yenzekile i-disaster comrades, yenzekile i-disaster. Uma kwenzeka lokho nge-registration sithi kuzoba njani ngomhla ka-4 comrades? Hayi ngeke, ayikho inhlangano engazi ukuthi mangabe sekufike isikhathi sama-campaigns sidedela ama-resources, ama-t-shirt, amaduku, lutho. Hayi ngeke comrades. Ma-comrade, undosi lo. Mhlambe ma-comrade umuntu nje akakabonge nakuma-video umuntu akawahamba nezinto azibonile, sikhulume ngezinto nje umuntu azibonile ukuthi cha ubaba uZuma ukube wayazi wayengekayivule i-organization, ukube wayazi ukuthi asikakalungi, ukube wayazi ukuthi lento yokuthi sithandizwe ayikho kuthina. I think i-revolution esiyidinga njengamanje ileyo Jacinta nophakela umphakathi nongizwe, ngoba kubukeka le politiki ongathi hayi iyona ngathi sibhayisisa kakhulu, ngoba isuke ihluphe ivani ibe nama-position. Sithi mase sinama-position sisuffocate-ane sodwa and siprotect-ane, siprotecte ngisho ama-leaders noma ebheda siwa-protect, ngoba kunezinto efanele kwesinye isikhathi siyibize isithi spade, singathi spade yibhiki. Cha, niyabona-ke it's a disgrace into esiyibonile yokuthi kuyiwa kuma-registration u-2021 i-organization ayisihlelelanga lutho. Labantu they can't even feel i-pain esake sayizwa ngo-2024, kodwa siyenza ngo-2024 sijabule ngoba sasazi ukuthi imali ayikazi bekhona kwi-organization. Imali eqedwe ngama-by-elections angazi ukuthi imalini. Imali esemaphaketheni ama-comrade angiyazi ukuthi imalini. Akade run ama-by-elections. Yonke leyo mali ayikazi iqoqo, kodwa banawo ama-fact ukuthi kwenzakalini or evidence ukuthi kwenzakalini. Ayikazi leyo mali landwa, kodwa sibona kuqalwa ngasemsileni kwenziwa izinto, kodwa kuye kwabantu recently abaqoqode imali ze-organization bayiqeda. Namhlanje ama-comrade sekufunakala phinde futhi akhiphe imali yawo emaphaketheni and sishaye ihlombe ngalowo. Zamani ma-comrade, bazama ama-comrade, isimo sinje, i-economy inje. Kunabantu abadinelwe imindeni yabo ngisho iy'ngane zabo mabezwa ngomkhonto ukuthi abafe. Namhlanje labo bantu futhi kufunala baphinde bakhiphe imali, kodwa organization inayo imali. Ngempela kwenzeka kanjani?
imali ekhishwa IEC ishoniphi imali o64 million ekhishwa IEC u7 million okhishwe ophele within 2 days ushoniphi lo 21 million ozophuma manje uzoshonaphi yabona ama-comrade umhlazana nama ukufunda i-organization kuyonilekelela ekutheni abantu banilalele and ngeke simlekelele upresident mangabe izinto izobonakala ngathi zihamba kahle zingahambi kahle ngoba I can tell you wonke lo msebenzi niwenzayo noma esawenza uwela ezandleni zokuthi labantu bafuna ama-office ayikho into abayifunayo if behluleka ukunikeza amagazibo ukuthenga ama-post agcwala imigaqo eyiqobo nicabanga ukuthi masebephethe imali yomasipala bawukwenza njani nophinde nikhale nithi hayi bafakwa yini mina ngeke ngize ngikhale ngoba ngosho ngithi nganitshela ngonitshela nje ngithi nganitshela kuyimanje asinayo thina uhead of election utholakele Dlamini owakhethwa sibona uSG yenza umsebenzi ka-head of elections kuyena owenza yonke into anibuzi futhi uhead of elections ushonephi ngoba phela uyawuholela le msebenzi nizithulele nje ngoba aniboni ukuthi why amehlethe nje kulama elections kusuku SG ngala nayo phuca umuntu umsebenzi wakhe kuningi okwenzeka kule organization okuzolungiswa yithi ukuthi si-resist ukwenza izinto ithina sizokwenza lokho ukuthi si-resist ukwenza izinto ukuze kubonakala ukuthi organization bayibulala ngenhloso uthe umkhize mangimlalela usiphethe kwenye ivideo athi ANC ayiphumlile manicabanga ukuthi ANC noyiphuca amandla baphelelwe imisebenzi niyadlala sekubonakele-ke manje ukuthi benidlala lo msindo esinawo nje manje sesixabana nje sekwenzekani sesibanga umsindo iyasho ukuthi ibambe ngakho sesibabambela bebancane ngakhona so-ke asiyekeni mangabe silethe information kuthiwa le information ibulala i-organization ayikho information ebulala i-organization njengoba ngisho ngithi ngesikhathi sa-Floyd kwakujabula noma ubani makuphuma information kwangasho kuthiwa yayingaphumi information ngesikhathi samalengathengi yayiphuma information manje angazi lo unanhlanhlani lo unomvala ngimazi unanhlanhlani makukhulunywa ngezinto azenza kuthiwa ezibulala iqembu sikulento nje ile consultative meeting eyenziwa and engamtshela mina emandle ngathi musa lento kuyenza yenze ngenye indlela hayi ngale ndlela ofuna ukuyenza ngayo namhlanje sila kuxatshene emagroupini into engakazibona ikhona lensizwe eyafisha iVN la leyo 16 minute nansa lapha nisaphiniwe phezulu akuxatshene kuma-video emawadini kubi zonke lezi zinto zenziwe ngenhloso and mangabe nithi sizowela siwelele ngaphesheya nibe nethemba hayi ngibona ungathi niyayikhohlisa ama-comrade ngoba mhlambe nibuka ni-positive kakhulu nibuka le side labantu abathi asihambeni siyovota nibabona abantu abahlezi phansi abathi thina sisenze lutho because akuseyona i-revolution le akuseyona i-revolution noma ningathini siphumile ekutheni sikhulume nge-revolution lana kuququdwa nje imali qalwe phansi iququdwa imali njengesikhathi sa-Floyd akuseyona i-revolution le Comrade kunjani umbono wakho muhle kakhulu but awuzusebenza lo mbono lo because the difference between you as a member of umkhonto wesizwe nabo is so huge babo honorable bona bangama dignitaries when you are just a layman umuntu nje wena you are just an ordinary citizen they don't recognize your status uthi wena uyimember you are a hard worker we stepisa bakugibele bafika le phezulu lapha bafika khona nami lapha engikhona ngicasulwa into eyi1 mangabe isizulu awusazi
ngizokhuluma isikini kodwa isikini ngoba ngisazi uzongiphendula please ungiphendule yangicasula lento abayenzayo. We can't have members of parliament and legislation, member of legislation, and so on and so on and so on. You see? From the bangasnagi thina. We don't have tools. We don't have equipments. Just think of a stationery. Stationery. Asinama gazebo, asinama stretch tent, asina next. Imali yepetrol, imali yamadata or just to check with other comrades ukuthi kuhambeka kanjani ngale kwenye iVD asina next man labantu strategies zabo lezi ngathi bathengiwe ingathi bathengiwe kahle omunye nomunye owazi ukuthi ku sub region yakho or ku district yakhe kunomuntu lo muntu lo ufuza atshelwe ukuthi look here asizudlalwa yini nina asizudlalwa yini because I'm telling you the majority of us are unemployed. We're taking our last money senza yonke lento le. You see, it seems as if they're sabotaging the whole organization the way benza ngakhona, and it's not so. They're not sabotaging, but they're just thrifty. Kidingame bangamela. You see, angeke uzohlulwa i-1,000 2,000 or 500 to just give it to your sub-region or you see your what your VD idlanza mangilore ka magwinya kwa tsama lore ka English fair batho ba bereke ka tlala and all those things mara rona ntho ya ba retsang yona rona re itlwaetse. That's why we claim Mkhonto actually belongs to us. But we are more fast. Because and those people, it seems as if they don't recognize us. And since they don't recognize us, are we willing to democracy? To appointment in real hand. Right. Enothanda ayithathele voice note amayise kubaba lento democracy must be fuze si promote because sibonile democracy ayisebenzi but kunala isebenzela khona umuntu athi mina ngiappointe ubaba ngikhethwanga yibo ngiappointe ubaba ngikhethwanga yibo. That's why banganandaba nathi. They don't have the love of the organization, those people. Mina ngizobe ngicasula and mina kunamuntu honorable kubo bonke honorable uyi1 ubaba uNxamalala bonke angikhathali ukuthi ubani no one is honorable like him angikhathali ukuthi ubani hibakithi naba abantu bazosiphatha rough la khona manje bhekani kubanda kanjani siphumile siya all out. Mina nginomkhuhlane omunye awupholi umkhuhlane wakhona ulanda boma 6 weeks manje awupholi ngihambile ngaya kulamakhaza la Masangicabanga nokuthenga imvubu mina manje once. Thenga imvubu once. Bakuthiwa honorable ngekufaka imvubu, honorable ngekufaka imvubu. How? Hayi, aba bantu abahluphe sithenga izimvubu nje qha. Sithenga imvubu nje qha. Kuthiwe ngu-honorable lo simfaka imvubu. Ku-honorable lo simfaka imvubu. Ku-honorable sizawuphendula ekhotho. Futsek. Sawuphendule khotho cha chi mina ngiphila nabantu engibaziyo la ukuthi akukho lapho bethatha khona akukho ngikhumbula omunye umama upheke istambu kwakhe senza ibathini i-Green Friday wapheka istambu kwakhe makapheka istambu kwakhe umama uza naso la esihlangene khona makufuze sidle abantu bathi hayi nomunye uthi hayi nomunye uthi hayi ngazibuza umbuzo ukuthi ingaba balambile laba abantu noma balambanga na ngadla
babona ukuthi ngiyadla nomama lo wadla ingcosana yalandela nayo yadla ngizama ukuthi lo mama lo azange aphatheke kahle wathi ngoba mina ayikho into enginayo kodwa lapha endlini bengiphethe amabhontshisi nestambo ngabona ukuthi ngibaphekela abantu akwethu abakufuna ukudla kwami angazi babecabangani ngoba besijwayele ukuthi sihlanganise ama 5 rand ama 10 rand ama 5 rand ama 10 rand une 20 rand njalo afaka kwathola ukuthi siyaphelelwa because evikini besitarget amalanga ay3 umsombuluko noLwesithathu no Friday ngama weekend abantu bangaziyela la baya khona so ngizama ukuthi ke gini umuntu oholayo umuntu intaka yemali uhluleka nje ukuthi akhiphe u200 nomunye akhiphe u200 nomunye akhiphe u200 nomunye akhiphe u200 kuthiwa nina sisikhwama silahlele esikhwameni ingaye esandleni somuntu akekho nje umuntu osinakile sengibazamile abanye ukubafonela abatholakala babamba ama calls wethu manje umuntu ongabamba ama calls wakho ufuna uthi bafowethu mfakeni imvubu lo futhi mabakubuza ukuthi umshayelana ukhuluma iqiniso ukuthi umshayelana ukuthi abasinakile angeke ube nabantu abasebenzayo day and night ukuthi basecure ispace sikhiphe abantu aba useless then nina ndlale ngalabo bantu lapho hayi ebakithi mina ngisumuntu othanda ukukhuluma into eziningi ngami ngithi mina but in my area where I live in my ward ngumuntu wokuqala it was on the 11th of 2024 January when I was with my wife sabeka itafula lapha sabeka izinto lapha sabeka ipika lapha leso speaker sasiqasha ngemali yethu yasendlini yami mali yabantwana bami samemezela uthi zana emkhontweni angithandi ukuzikhuluma lezi zinto ngizama ukuthi ke uma senza lokho bese kwenziswa uthando lwenhlangano ngiwashwa into eyi1 ke manje ngiwashwa into eyi1 uthando liyalincipha ngokuncipha lincishiswa ukuthi the majority of us here sicabanga ukuthi sisese ku political party akusi political party lesikuyo and lento ngichaze kaningi this is not a political party lesikuyo it's not a political party it's a revolutionary party and isoloku i-revolutionary party kanjalo asilwi nenyama silwa nemimoya we are fighting the spirits of the devil silwa nemimoya la so abanye abantu bona basaphethe leya nto leya setup yakwa politiki leya so that's why bona izinto zethu is upside down baba ngokafeleletsa gore tshwantse ba ipolele dipi because ke ba etsa dipi batho indaba ukuthi uzothi singcole kaso singcoliswa abanye abantu sizoba west ukwenza izinto eziphuma endleleni than labantu laba esisuka kubo ngale sithi benza izinto eziphuma endleleni so abantu mababe careful muthi motla go fa ntho e ratang o inyakang you will be Morning, my comrade. Morning, Zinkokhile. Kwaza Mkhonto. Revolutionary greeting to all members of Mkhonto Wesizwe. Maqabane. Emkhontweni
indlela esenza ngayo ayikho right. Indlela esenza ngayo emkhontweni ayikho right. Indlela yokuthi kena kuhlale kunezikhalo kakhulu, especially athi ngithi kena eWard 42 emkhontweni, le ndlela enenza ngayo eWard 42 ayikho right. Ward 42 Sub Central emkhontweni iWard 42 le indlela eyenza ngayo ayikho right. Nakini leader lapho phezulu ayikho right indlela enenza ngayo. Angeke nicale ngoku-opposer ama-guidelines bese-ke nama seni-right seni-suitable bese-ke seniyabuya seni-aplya ama-guidelines. Ama-guidelines aplya kubantu abanjani, awa-aplayi kubantu abanjani. Makahle, what you did yesterday, it's wrong mntana sekhaya. It's wrong comrade lami. Uthe abantu mabaregister, makuthola ukuthi abantu abaningi bangaphandle abarejistanga. Abantu baregister. Basendela ama-TPO. Umuntu bekabhizi ngalento leyo, uPhumla, uMankosi. Waze wathi uPhumla inetwork yakhe islowly. Ngicela abantu abanamafoni, abanamadatha ukuthi ke nama bancedisane isikhathi sizoshesha masinyane. Kodwa nithe manibona ukuthi kena ipopulation eningi abantu kena abagcwele ngaphandle, abantu bami, abantu bakamancane, na stop ukuregister, navala umnyango, navalela abantu ngaphandle. Aningitsheleni ma comrade, manithi siyo recruiter senze lama door to door esiwenzayo, sihlala sihamba sikhuluma nabantu, sithatha umkhonto. Maniceda when comes ukuthi ke nabantu bayokhetha umuntu abamfunayo nibavalele ngaphandle. Yini leyo ma comrade? Nivala umnyango. Hayi Mankosi, ungicakile izolo. Ungicakile, bengikuthemba gogo. Bengikuthemba gogo. Wakijima wawuvala umnyango nje uzuyalwa nasemnyango ukuthi ke nabantu bangangeni. Umdala kangaka mama. Hayi, akusinto right lento eniyenzile. Nivalela abantu ngaphandle. Ebenu niyabafaka. Umuntu makacala athi ansabuzi nokuthi ke na uregister or akaregistanga. Hayi Mankosi yimi, niyamvulela uyangena. Hayi Mankosi yimi, kodwa abama abantu because anibaza ababuye eGraceland. eRamaphosa is huge guys, angeke nibazibonke abantu baseRamaphosa. Usakhile uze nabantu from eRamaphosa. Bangenile bonke abantu bakaSakhile. Akekho no-one benga ongaphandle kulona ofike late. Sekuvaliwe iminyango. Kuyo wonke labantu labenu benihamba nikhetha kuwo wonke lamawadi lawo. Nivalile iminyango na, nivalela abantu ngaphandle. Nivalile umnyango, nivalela abantu ngaphandle na. Leni yenza izolo guys is wrong. I'm still going to write another dispute guys, until nize neqiniso ukuthi ke nakwenzakalani kahle la emkhontweni. You hate uMancane ngaleyo ndlela leyo, nimzonda ngaleyo ndlela leyo uMancane la emkhontweni. Mina umphakathi awungizondi, mina umphakathi ungifuna high and low, and I was not going to stand if ever umphakathi bengathunywa ngomphakathi, because ngoba ngithunywa umphakathi ngizosebenzela umphakathi. Hi guys, what is wrong
it's wrong, never change kube right. Phumla, tell the truth ukuthi ke nakwenzakaleni. Mankosi, abantu bakho ba register izolo, abanye ba register phambi kwami. Wabakhombi waye etafuleni wabanikeza ama TPO wabo bangena abantu. Mase kumele ukuthi ke na register abama abantu. Thiwa abantu abaregister namhlanje angeke bangene. Kanti baphi laba abaregister uMankosi abangenile? Ibapha abaregister uPhumla abangenile? Laba abami abangamelanga bangene. Some of them abaregister uPhumla bangenile abami. I have that proof ukuthi ke labantu laba nama TPO wabo bangisendele. Bangikhombisa bathi ke na but mancane na uyisicedile ukuregister siyangena babangenisa. So laba abanye ebavalelwa ngaphandle abanjani, you count the numbers ukuthi ke mancane number yakhe iningi engaphandle angeke sayifaki ngoba ngicale nafaka inumber azibathini lapha. Bathe Ramaphosa yime ngaphandle guys. Ramaphosa yama ngaphandle. Ramaphosa mayima ngaphandle ngiyazibuza ukuthi ke nithi Ramaphosa ime ngaphandle kodwa ke kunabantu base Ramaphosa abangenayo bathi ke ayisifaka abogogo. Alright, abogogo bangenile, it's fine. But ngithema ngithi ngiyabheka egcineni. Inumber yami yonke guys. My whole number yami ime ngaphandle guys. Ngicela ukubuza ngivotela ubani kanti kahle kahle mina inumber yami ime ngaphandle. Ngivotela ubani? Ama popular regular numbers womkhonto wesizwe ilaba abaziwayo la emkhontweni aba attend ama POA every day. Niba bangivotele abagijima nami abangaziyo ukuthi ngiyasebenza yibo abangivotayo la abangivotele la emkhontweni Ward 42. Labe ngingabazi mina emkhontweni nalabo abangaziwa umkhonto yibo abangenile lapha baka Mankosi. Because ke nabe sibambele ku video yaka Mankosi. Kanti ukuthi ke na kube ne return back ukuthi ke na sibuyeleni futhi ke but ingasayi eGraceland guys because again it dispute yokucala engayifaka guys it was but iGraceland guys ukuthi ke yonke imfishi into ezisnacks izenzeke eGraceland guys. Why singachintshanga ivenue na lethe Ramaphosa guys to see different between iRamaphosa neGraceland. Lento yenzeke eGraceland bengeke yenzeke la neRamaphosa guys. Bengeke yenzeke. iRamaphosa ine number ungidlula iGraceland guys. iRamaphosa, let me tell you truth iqiniso. iRamaphosa is huge, is big ungidlula iGraceland and ine number ungidlula iGraceland. I've got numbers also in Graceland. Abantu abangivotele base Graceland. But not like iRamaphosa guys. Let's hope ukuthi ke namasithi siye emphakathini manje manibuya masiceda ukuveta or before siyoveta makuthiwa kiwe emphakathini ayibuye Ramaphosa guys. That will show you guys ukuthi ke numbers they won't lie guys, and be honest. Don't choose a side ukuthi ke abakabani sobavalela ngaphandle abakabani sobavalela ngaphandle. Senigijime sikuyo celebrate, senagijima no celebrate anwinile nini. Angakathathi nomasipala kodwa senwinile seniyo celebrate. Into wrong eniyenzayo aniyiboni, niyawubulala lo mkhonto. Nawubulala lo mkhonto. Angifuni ukukhuluma ngoba ngikhuluma isikhathi eside. Ngithuli. Even Izola was not in the aim ukuthi ke na ngizolwa. I don't want to fight guys, ngikhathele ukulwa. Nijika ama guidelines niwenza ngendlela enifuna ngayo. Mina mase ngibuza seningitshela ama guidelines ukuthi ama guidelines athi. Kodwa nina niwaphulile ama guidelines nafaka abantu phambi kwami. I'm not alone. Wonke umuntu uyazi ukuthi ke uMagaga uthi abantu mabaregister bangene. Sizokwazi ukusave isikhathi. Abantu baregister bangene.
ulungile eminyango abantu mababona ukuthi ke nabantu bakaSakhile baphelile bonke abantu bakaMankosi baphelile abezinomankosi noSakhile baphelele kwathiwa ke no abantu abasangeni while bamisa abantu bami bathi bayogcina ngabo ngaphandle guys bekuyini leyo angazi benibiza ngani lento leyo hayi guys ukunyatsana nokudelelana kukhona nokuzondana la emkhontweni kukhona Mankosi umdala for lento yenzile umdala behave njengomntana omncane you are childish izolo you are childish you behave njengomntana omncane you didn't behave like an elder umuntu omdala shows us ukuthi again you are going to win whatever you win but community will suffer more than ayikho inkululeko enilethela umphakathi lana nisazosafarisa umphakathi usazohlupheka umphakathi kakhulu angakafuni ukukhuluma kusesekuningi ngisazokhuluma angakafuni ukukhuluma kodwa kona masifika isikhathi sokuthi ngikhulume ngizokukhuluma guys and MK you won't go anywhere eRamaphosa 42 guys into abayifunale ukuthi ke ne-MK ingawini 42 and MK angeke iziwine 42 guys the way nenza ngakhona angeke iziwine I'm telling you the truth guys the way nenza ngakhona MK 42 nas ngomama ethuneni angeke iziwine MK 42 the way nenza ngakhona allow abantu bangene benza into abayifunayo bavotela abantu ababafunayo ningathi ngoba beze nami nazi ngani ukuthi abantu laba beze nami kodwa bebawuvotela uSakhile nazi ngani because even mina myself kweyami transport ebhadalwe imali yami ngibagibezile abantu lana ngibagibezile ngabamikise eGraceland ngiyami transport bafika lena bavotela umuntu abamthandayo bavoteleni uKhasa azange ngicomplain kodwa nina nivalela abantu bami ngaphandle guys mina bengithi sumkhonto sonke lana sisebenza igoli eli1 sonke sifuna into e1 sonke kodwa again kukhona abantu abangafuni umuntu osokuthi na kanjani umuntu osomela asale ngaphandle eRamaphosa engize nayo besele ngaphandle guys eRamaphosa engize nayo besele ngaphandle ngingakwazi ke wena lona ozama ukungisabothasha yena mogijima yolanda abantu eJimiston ukuthi ke nabazovota lana babasala eminyango angikwazi ukuthi ke na ubuyaphi wena lona olanda abantu eJimiston I don't have no relative in Jimiston mawuzina abantu baseJimiston askisa angikwazi wena ozina abantu base2 askisa angikwazi abantu engize nabo abantu abantu abaphakamise izandla ku group yaseKhonkwakazi basho bathi ke nangibalande ngabatshela ama pick up points wabo itaxi yami behamba pick up abantu lapha bamikise eGraceland basala abantu yabuya yazolanda abanye basala abantu yabuya yazolanda abanye what you did is wrong guys it's wrong I'm not telling you lies I will tell you the truth even ngisazontshela noma sidibane emehlweni guys ukuthi whatever you did ucabanga ukuthi ke naniwinile anwinanga guys anwinanga nijwayele lento kuyenza kagogo ilana kusemkhontweni nifike kancingetshe ninamanga guys and if ever expect ukuthi ke iMK izothatha umasipala lana eRamaphosa 42 ngalomcondo wenu loyo you'll never succeed guys you'll never succeed people they need abantu aba honest abantu abazosebenzela umphakathi not abantu abaletha izisu zabo and I won't apologize nothing guys don't tell me to apologize there is nothing I will apologize there I'm telling you there's nothing I will apologize
ngicale nadla imali yomkhonto la loku nikhuluma amanga la nisesebhizi nisenza okunye futhi ubumenemene lento eniyenzayo la bukruku izani sintsheleni thina basaba ukuntshela abanye abantu ubukruku lento eniyenzayo bumenemene ngesizulu bathi ubumenemene in English ubukruku or Afrikaans lebukruku khona lapho ubukruku nisile nibadala angeke ngithi nigangelani nibadala nisile nifuna ukushaywa njengabantwana abancane ngiyeva njengabantwana abancane. Goeiemôre, good morning, kuseni, kusile. Abusheng. Commander morning, Kwaza Mkhonto Kwaza. Ubabu David Mathebula. Ngijoyina manje ekseni. Ngijoyina ngisempini yomkhonto lana, mkhonto wesizwe. Hey, kubuhlungu kodwa kumnandi. Ngijoyina nje lana ngimele iWard 45 ngimele iWard 45 njenge leadership njenge community leader for yonke leminyaka le kusase iWard 42 kuzoba iWard 44 manje kuyiWard 45 ngiseve kuwonke lama councilor lawa from councilor Maruping councilor Mloyi, councilor Mogeni, Councilor Mfaba, Councilor Patricia Makubane. Ngangena ke manje ngasebenza as a sector manager ngaphansi kwa Patricia Makubane. So yilana ngafunda khona umsebenzi omningi wakamasipalati. Ngiyambonga namanje umama uPatricia Makubane, councilor owathi uma singena sisebenza naye as a councilor committee wasunikezela ukuthi sifunde izinto eziningi zobukhansela. Ngifundile into eziningi bengihamba naye asithatha nga 1 by 1 or 3 abo baba nabo mama siye naye legislature sifike sihlale kuGalaxy silalele ukuthi kuqhutshwa kanjani sifunde ngoba the most important thing abantu bakithi wena ufunde kanganani khona izinto ongazazi kufanele ube ne-experience safunda ukuthi ubukhansela busetshenziswa kanjani masolaphi ku legislature eCUJ. So ngifundile konke lokho ekufundeni kwami angisini ngedwa kuphela sibaningi njengoba nibona ne-Ward 44 and Ward 49 i-well developed, so yadevelopa yithi ngaleso sikhathi leso ngoba thina ngaleso sikhathi leso sasiku-ward ebizwa kuthiwa Ward 44 isukela e-extension 11 Soteba, extension 12 Mispark 1, Mispark 2, the whole of Bramfisher. Le namhlanje kuyi-Ward 44 kuyi-Ward 49 kuyoshaya eThepiso ne-Snake Park ngokhansela wethu wayehlala e-Snake Park esinekeneke. So ngifunde okuningi kakhulu. I've learned a lot of things and lezi zinto engizifundile izinto engizicabha ngazo namhlanje. So I'm standing as a candidate councillor e-Ward 45 namhlanje. Njengoba ngikhuluma nani manje ngibuya ku-constituency yase zone 9 bengikhuluma nabo bakwate i-cause of the trouble ikhoswa umuntu olabo MK oyiconvener e-Ward 45 uLindi Maba, and then ukhose a big havoc. Namanje baphezu kwakhe telephonically abanye bayendlini kwakhe bakhuluma naye uyaxolisa yena uthi no lento ayenzile ukuthi akhansele i-meeting uyasabotacha mina ukuthi mina abantu bangivotele ngibe ikhansela yena azongena abe ikhansela. But manje with the statement engisitholayo manje uyaxolisa ukuthi ucela ukuthi yena abe ikhansela mina ngibe ikhansela yena abe PR councillor. So umphakathi hayi abantu be-MK bathi usithengisile udlale ngathi udlale ngoba amathebula bambuza yini umsebenzi wakho wenzile wena compare kuba amathebula nawe awena unamsebenzi noyi-one ongawuveza uma si-rate wena noba amathebula bamathebula is 100% wena you're at not. So ngale ndlela njengale ngibashile lapha basakhuluma naye ngizama ukuthi ngibuye back ekhaya make my mind
ngoba angibhekanga just i-area A1 bheke iward yonke as a ward 45. So ngizama ukuthi bonke nalabantu ngibagcugcuzela ukuthi mabehambe bongimela lapha babe khona. So ngiyabonga kakhulu ngoba i-DC ngikhulumile nayo nginikezile i-guidance ukuthi fanele ngenzeni. Ngicelile DC ukuthi ngicela ukuthi ngabe ngiyobona i-constituency, but uma ngifike ngibona i-constituency yathi constituency bacela ukuthi uma kukuthi bangimisa nginga-reject ngime ngithi nga-available and then bang-nominate and then nevertheless then disazoya ku-DC, i-DC izodecide yona uma kusefika ku-DC ukuthi ama-results ahambe kanjani. As long uma kukuthi ngiphumelele ngaba ukhansela umphakathi uthi no, and then they will go along ne-MK ngoba mina angifuni ukuthi ngibe ku-independent candidate ngoba lapho khona ngalili nje straightforward ngathi if ever ngizobecome an independent candidate kusho amagama then isitha sami manje i-MK, whereby let I be honest with you ladies and gentlemen, makhomanda Umkhonto Wesizwe, mina ngu-David Mathebula. I used to be a servant, a worker kababa uNcamalala uJacob Zuma eSoweto Nissan ngo-2004 ama-business akhe ngahamba ngomsebenzela futhi ePhalabura kwikhampani yakhe ye-Nissan dealership futhi inhlangano Nissan ePhalabura ngihlala ehotela, right? Ngisebenza lapho kahle kahle ngumsebenzi ngaqashwa umama uNora Fakude lo we-Buscom eNasport lo phethe amabhasi akithi akamathebula eNasport u-anti wami ke loyo. So ngizama ukuchaza ukuthi whether kuchamuka ngabe yini inkinga ekhona ngibatshelile nalabantu ngathi I'm not to say I'm related to kubaba uJacob Ncamalala Zuma ukuthi nina ayinithandi MK and noZuma. Ngifuna nje ukunitshela ukuthi mina I used to be working for a company kababa uNcamalala uJacob Zuma and good dealership eSoweto Nissan sithengisa imoto ezintsha zakwa Nissan nezindala, sine workshop, sine spares and all that. Le company le yaqhubeka nguya kuphi ne-sabotage, bebasabotage ubaba uJacob Zuma, including nathi singabasebenzi sisabotage singazi ukuthi sabotagela ini thina besibheke ukuthi siyasebenza sithole umsebenzi. Waphela ke i-company yaphela umsebenzi kithi. Ngale gama njengalelo ngime nobaba uJacob Ncamalala Zuma ngimile lapho ngibatshelile ama-constituencies laba ngisiqeda kusuka kubo namanje ngithi I will be very much happy ukuthi ningimela ngithandi i-MK, but bear in mind ukuthi uma ukuthi sengiphumelele noma ukhona lozo baphumelela ikhansela, whether or not is going to serve us sonke ewodini njengokhansela aseva umphakathi wonke wase-ward 45. So ukuthi anifuni i-ANC, anifuni i-EFF, anifuni MK, but ukhansela ozothatha over kwe-Agnes Zazini e-ward 45 uzobaseva thina sonke. But mina i-process engiyenzayo yokuseva umphakathi as community leader ku-service delivery, I will still continue with that. Nevertheless, ngabe ubani ongenile waba ikhansela, but now njengonomphakathi nithi ngifuna ukuthi ngingene, I'm with you. I don't want to waste your effort eningisupporte ngayo for yonke leminyaka namanje in this difficult process ukuthi ningincede. Ngamazwi njengalawo ngiyabonga kakhulu ukuthi i-committee ingifake kule portal lena ngithishiwe i-portal lena ye zone 7 ye-MK kukhulunywa kabi ngami kuthiwani ngathi ngiyaphendula yena ulindi nabangani bakhe women's league bomama, then bangikhipha ku-portal ebuzolo ebusuku. Ngiyabonga. Kwaza Mkhonto kwaza.